Aha, ini nemu apaan nih warna hijau? Ah, kayak apa ya? Kura-kura bukan? Sikat, sikat, sikat. Ah, oke, jalan. Ini ada pitik yang ngikutin nih. Namanya apa? Gue nggak tahu. Oke, kita hantam, 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 bantai, bantai. Waduh, wih, kabur, kejar. Sikat, sikat, sikat. Wow, 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 wow. Tertower, tertower, tertower. Tower Telkomsel kayaknya. Kita hajar lagi. Hantam, 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 hantam. Loh, loh, loh. Loh, hilang, Sok. Wah, itu lari ke sana, Sok. Yo, 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 kejar, 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 maju, masuk ke tower. Sikat, 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 hantam. Wih, waduh, gimana nih? Waduh, waduh, wah, 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 kabur, 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 kabur. Mampir sini dulu aja, mampir dulu sedikit lumayan. Sisa, aduh, waduh gua. Sisa terakhir, muter. Oke.